Agendi kuuma guku bururi-ini na nja wa bururi hamwe na honge itiganite nimareyumĩrĩtie kuona gataru karia gathondeketwo na matigari ma plastics monanio-ini maria mararũgamĩrĩirwo ni United Nations Environment Program niyo UNEP, Kenya Wildlife Services, Watamu Marine Association na United Nations. Agendi ni marari na mweke wa gutwarithia gataru kau kuria muoroto munene urari kugitira giko kiria giteagwo iria-ini muno makiria maratathi ma minyore na cuba cia plastics. Hassan Chafi umwe wa aria manyitire itemi guthondeka gataru kau augite gataru gaka ni gakuguciriria agendi na njira nene, guku akiongerera kuuga ati andu makirire utheria wa iria. Uundaji wa hii plastic kwa miezi 14 na ilikuwa ni mawazo ya bwana mmoja anaitwa Ben Morrison kutoka Uingereza. Alikuja na hii idea ya kutuuliza vipi kama tunaweza kuunda boti ya plastic. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa ugitiri wa Malindi Marine Park niwe Getau na ugite gataru gaka ni geguthie kundu gutiganite, guku agicokeria ngatho murugamiriri munene wa kiama kia WMA Justin Kitsao aria marateithiriirie kuregota giko mwena-ini wa Watamu. Ngiribotera Kameme TV, chitagwo Wanjiru wa Foro.